بله گوشتری کردو که دلال شما خیر و میزازه فهم ایرو ویسپونجه گلانی 2004 از ارسین شریف ایرو هزمت شما ده و پایتاق سویت ایس و ستوکم را برز و سلامی گر شما از کزون زازه فهم بشانی خسر بانت فهم هشته هش دکتان نو مگه هش را کنه ولی همزی سرطور اینترنت را 24 ساعت بشانی خو کنه ولی ایرو سمید مناسبت یو سمینر ما پروگرام خو سیگانی زندی کنه ولی چک ما هم طور اینترنت ده همزی طور فیسبوک ده آگاهی کرد که ما پروگرام خو ایرو خصوصی زنده کنه ولی بله گوشتری کرده خو دیلار ایرو پایتاق سویت ستوکholm ده اندام گروه خابط واته را برز احسان اسپار و برز محمد سلیم uzun لهجه کردی کرکی یعنی زازاکی سرو و همزی در حق خباته گروه واته سرو یو سمینر ورازین نو سمینر هتی فدراسیون کردی کتابخانه کردی و نشته کمالین سویت را یعنی آمده کردش مازی سر نومه زازه افم همزی سر نومه رادیو آشتیا انا سمینر دی جای گروت از نوازن زف درد بکیر هیوی کنو چنه داخل تپیا سمینر دست کمپه و چند مدست را یناسه از انا سمینر اونو هزمت شما بله گوشتری کرده که دلال ایکاره ازا ونن اندام گروه واتر برز محمد سلیم uzun ویجا سر کرسی و جای خو گروت از اونو قی دست کنو پی معلومات دونما بله گوشتری کرده که دلال ما همه خود چارنینی برز محمد سلیم uzun و ما گوشتری بکریم محمد سلیم uzun چه معلومات دوما هنمو بخیراتن سر ناوی گروه خواتا واتی خیراتن گوه دکن و سپاسیش بو فدراسیون کمالین کردستان سوئدی کتابخانه کردی و کمالان نویسکارین کردی سوئدی دکم کو او چالاکی ارگانیزه کرنه و فرصت چکنه کو ایرو ام سر زاراوا کرمانچکی زازاکی لور به کرتاهی بجی آگاهداری بدمه ما ناخدا وها قرار دایا ام یک کرمانچکی بپیون یک زازاکی از کرمانچی بپیون دل دخواست کو ازی کو زازاکی بپیون لی خی سوئدی و جبو کرمانجا هزویه زبیا بیجم لی هیویا و کو روجی کی ام زازاجی بزرافا خو بپیون و هون ما راحت فیم بکن حتی نه وهذا زراوین کردین نزدیکی هفدون نبن جار از پرانی لسر زازا کینن چی کسن جکواتنا دیروکی دا جی وان چیه زازا خود چاوا دبینن ایرو لکردستانی و جغرافیا کردستانی کی دیره دا دیجینه زراوا خود چاوا ناف دکن دین مذهب باوری نفوس دوان واران دا وک معلومات کی بگشتی آلمان بدموه کو حوالی احسان متزازاکی پیوش بر سانتر دش دبه کو فیلم بکن اما 20 دقایق وقتی ما و وک نگو خود به 20 دقیقه حدود بکن وقتی ما بچکی او بلا کک نوزات سینیال بده کو وقتی ما وای تیدار بکن گلک جارا مرو بخو فرق ناکه دنکل کی جای ویا یا جبا از دنگ خوب بلند بکن باشه از دنگ خوب بلند بکن دنگ من نورمال چکینم زلی از دنگ خوب بلند بکن و چه تکنیک وقتا ام حق زید در نکویم بلا نکوال علی کاریان بکن لیانها از اویدم چه بکن یعنی تمام ایجار وقت مگو زازا کینن زازا گلک ناوی خو هنن دو روشا زازا چه بو ایرو و سلی چاواره دیرو که دا زازا چند ناوا در باز دبن هنک نویسکار اورینتالیست و هنک لیکولینر هنک جیاداد بیجن کرتی دنبلی در بازده زازا در بازده و کاکو هنوی اویدا دبینن بری میلاد 526 486
dema Darius da ser bistonên ew ki stonên bîstonê gotina zazana hatiye dîtin wek belgeyekî dîrokî ye. Dîsa ji îbadxaneyên Sumeran yek jî navê wî Nînî Zaza bûye. Dîsa gotina Zaza di Tewratê da derbas dibe, tiştekî balkêş e wek navê şexsî. Bi xwe Tewratê da beşekî bi taybet heye bi navê Ester. Gelek gotinên ku îro di Zazakî da dijîn henin wek waştî wek destgirtî ya nîşanî wek navîndinê Zereş, Ester, Zaza, Ziza, Zîzî ev nav di Tewratê da henin. Gelek navên meha Tewratê da ku îro henin. Tabii ev meselekî dûr û dirêj e lê ez bi Kurtî dixwazim bêjim. Evliya Çelebi mesela gelek cihada behsa Zaza dike 100 sala 16 da wexta diçe Bingolê, diçe Elazığê veda diçe bacarê Bingolê şîrekî xweş dinivîse Palûyê dibêje bir şehrî acayîbe var adına derler Palo, kimî Zaza, kimî Zozo, kimî da Adirlo. Ev Zaza û zo jî Ermenînin lo wexta li vir ew dike wek sanateke ye kurmanc bo hevû dikin lo were ew dike wek nav ji wara. Dîsa ser eşîrên Zaza mintika Bingolê da ew dibe behsa wan dike. Kurd û Kurdistan wexta meriv dibêje tabî Kurd milletekî qedîmin lê gelek şaxê xwe henin hem wek ew bi zeravan hem bi kultur bi evên xwe milletekî ne homojene bi wî awayî heterojene. Zaza parçekî milletekî Kurdin û ji dîrokê de heyana xwe wek Kurd dihesibînin. Welatên xwe jî Kurdistan e û wek hûn di xarîtî da dibînin Kurdistan anha eger çar parçeyî Zaza yani Kirmancê me li parça ku dibin dagirkeriya Tirkiye dayî di wî parçê danin. Zaza piranî di Kurdistana Bakur Tirkiye di hewza Çemên Muratê û Firatê da dijîn. Tiştekî tesadüfiye ya jî tercîha wan e meriv nizane lê mutlaka sebebê wî tiştî henin. Ji Mûşê bigirin Bingol, Xarpêt, Elazığ heta Adıyaman ber Çemên Murat û Firatê da di vî hewzayê da û mintika wan piranî jî çiyayî ye. Tabî sebebên ku Zaza çiya tercih kirine ew jî bêguman sebebên dîrokî henin. Piranî civatekî bi zîraat heywan meşgûl dibe dema daliyê da ticaret dest pê kirine û bacarwanî nûyî nav ewa da. Di vî xarîtê da piranî em nizanin eger nîşan bidin çawa belî dibe nabe îşaret nabe. Vî aliyên Rojava Tirkiye dibêjin di vê derê da belkî nayê xwendin Tuncêlî, Elazığ, Mûş, Sîwas, Erzingan di van de ra danin di vî qismê danin. Hejmara Zaza wek nüfus çıkase di vî warî da yani tu lêkolînên ku rakamên kesîn bidin destê me çê nebûne. Şu Türkiye'de hatta demek nêzik da jî herkes Türk bû nüfusê da jî Türk da kabul kirin. Lê wek evekî wek fikrekî me caran xwe da ew dikin wek Swêdî dibêjin pskat nîvîs em dibêjin derdora 4 milyon Zaza henin li Kurdistana Bakur û li Tirkiye belavone ew henin. Di vî warî da hêvî dikin pêşerojê rakamên baş wê çêbin. Tabî Zaza em bêjin di vî ew xarîte kerine. Dema İsmet Paşayê ker da şark islahat planî çêkirine. Pêşiya mesela Kurda çawa bigirin, asimîle bigirin ew xarîte çêkirine. Kurd ji bo ku nüfusa wan zêde dibe berê xwe didin metropolên bajarên mezinê Tirkiye baş xuya nabe ji bo ku fikrekî ew bidin. Di nav Kurda da Zaza jî gelekî barkirine çûne bajarê mezin ê
Türkiye vek az dura serb sekinin zaza ku çavan nav dikin ev az bawerim tişteki vek nevzat jî got ji bo hem garibe ji bo kesa û hem jî çekî tevlî çê dike zaza bi xwe bi çar nava xwe nav dikin Kurd hinek ji xwe re dibêjin Kurd em bêjin wek di vir jî hûn dibînin منطقه چێولێ پاڵە و دیاربەکر پڕانێ ji xwe re dibêjin Kurd منطقه sêwas bigirin li ser Erzinganê Dêrsim û heta Mûşê Gimgim ew xet dike bakurê çemê Firatê ya jî bakurê rêya Xarpêt û Mûşê û mintiqa ku zazayên Kirdên ya ji di miliyên Alevî têda dijîn ji xwe re dibêjin Kirmanc ne Kurmanc bala we dikişînin ê ku ji xwe re dibêjin zazayên ku ji xwe re dibêjin Kirmanc ê zazayên Alevî nin di milî ê Kurd zazayên Şêregê zazayên Alduşê yani Gergüş dibêjin Tirkî Gerger pardon Şankuş, Çermuk û Sêrtê ji xwe re dibêjin em di milînin zaza jî piranî ew salên dawiyê û kesên berê de hatine bacara bin tesîra kultura bacarwanî tirka û xerîba xwe wek zaza nav dikin bi taybet jî li Xarpêtê Elazığê Qazamadên Sîvrîce û ên ku hatine bacara ji bo ku baş bên fêmkirin kînin di milî bile ê ku ji Kirmanc bile ê ku ji xwe re dibêjin tên bacarên mezin wek hêsantirîn dibe ji xwe re dibêjin em zazanin di milî gelek versiyonê wî dî jî henin wek di milî, dumbilî, dimbelî wana jî henin çawa zaza wek ew xwe nav dikin çar nava zarava xwe jî bi çar nava nav dikin Kurdkî ê ku ji xwe re dibêjin Kurd zarava xwe re dibêjin Kurdkî ê ku ji xwe re dibêjin em Kirmancin zazayên Alevî zarava xwe re dibêjin Kirmanckî ê ku dibêjin em di milînin zarava xwe re dibêjin dimilkî û zazakî wek me goyê pişê dibêjin zaza bes wek têbîniyekî wek agahdariyekî taybet ev gotina zaza nav Aleviyan da ev dema dawiyê da tê karanîn piranî û bi taybetî jî dixwazim ya wek serxet bikişînim ku ê ku dawa zazacitiyê dikin ji xwe re dibêjin zaza û piraniya wan jî ji mintiqa Dêrsimê nin eslê xwe de xelkê ku zazakî dipêve Dêrsimê ji xwe re nabêje em zazanin dibêjin em Kirmancin zaza cem wan gotinekî ji bo kesên ku ne Alevî ye ya jî Sünnî ye Sünniyên Müslüman re dibêjin zaza heta cihcîna mena Tirkbûnê de jî dibêjin ferqe xwe têxin ewakî menekî naverokekî dînî xistinevî heta hinek ciyada tu yekî zazayê Alevî ra bêjî tu zazayê wek heqaret bîle qebûl dike yani ew daxî heyî lê malê ser zazacî car rabûne wî gotinê wek ewa siyasî ji xwe kartînin tiştê jî ev e ku Kurman jî cîhna ji xwe re dibêjin Kirmanc wek qasî ku em rast hatine mintiqa Şirnaqê û devera Hakkariê hinek ciyada dibîn em Kirmanc nav sorana da jî ew heyî hinek ciyada ji dibêjin Kirmanc û Ehmedê Xanî Nemûzînê da weka ku hûn dizanin dibêjin cîhna Kirman cîhna Kurmanc dibêje û hinek eşîr henin li Kurdistanê eşîret henin eşîret ew jî tiştekî balkêş e diwarê ilmî sosyolojiyê da meriv ser pêwîst e ku bisekine lêkolîn bike ku hem aynî eşîr Kirmanckî yani zazakî hem jî Kurmanckî dipeyvin henin ji bo nimûne çend nav min vê dirê da rêz kiriye mixwast nîşanî we bidim û vê xarîtê da
هون جيكو زازا آخافين كرد يعني زازای کرمانج دمولی یاجی کرتی را دیجین هم دبینن کو اوجیه کو بر ortaya da renkliye ama dikeve Bakur'e Kurdistan'a Bakur ji Sivas'e bigirin aliye ve deri Sivas'e aliye çep Sivas'e bigirin hatta muşe diçe وەک ئەوەکی قاویسێکی بەر بە باشوور دچە دوی منتقێدا و دیسا ئەم دەبینن ئەوە باڕەژە کەبانێ وەک ئاڤ و حەوزا فرات و مراتیە دوێ درێدا دیژین جیێوان جۆرافیک ئەو دەرە دوی درێدا جی وەک li Kurdistana Bakur û li Tirkiyeyekî derêda zaza dijîn reş hatiye rengkirin hûn dibînin hinek Orta Anadolî û hinek ciyên derêda jî çend noxteyên reş henin û heta li aliyê Bakur Karadeniz dibêjin divê derêda jî ev keyî ciyê ku Zaza Kurdên zaza têda dijîn wek bajar Samsur yani Adıyamanê da Samsurê da Alduş Gergerê da Piranî zazakî tê axaftin tabi wata wî pîvanê em dibêjin em neçûne me tespîtekî nekire wek texmînî tiştekî ye dibe ku yekê ku ji swerekê bêje na nîvî ne evin zêdetin ya jî kêmtirin mîsalan li Çewligê Bingolê ew bacarekî hema bêje aliyê zaza da bacarekî homojen e piranî zazanin Bingolê da kurmanc henin û wek zimanê serdest wek kultur wek tiştê dî jî li gor bacarên dinê Çewlik Bingol bacarekî me kare bêje ku mühra Kurdên zaza li ser bacarekî wahayî darahênî yani bi Tirkî genç dibêjin zazayî tevayî Bonglan Tirkî solxan e gêr kêrî dîsa gelek zazakî tê nîvî ye Çêrmeyî Azarpête Xorxol Kanî Reş kurmanc e lê zaza jî gelek têda henin Xarpêt Elazığ ew jî bacarekî ji bo zaza kevne û palû jî di vî bajarê dayî hereka Şêx Saîd wexta dest pê kir ji wê dirê da piranîyên paloyê ew kin zazakî dipêvin maden depe Karakoçane nîvî ye Qovanciyan ev bacarekî nûyî emrê wî teqrîben 30 sal e lê ji paloyê jî mezintir bûyî gelek bacarên dî mezintir bûyî ser rêya Xarpêt û Çewligê ye bacarekî nûyî Miyaran, Sivrice, Huleman vana jî ciyê ku zazakî têne xaftin tabi hemû qezayên wan vilayeta me negirtine ciyê ku em bêjin qeza henin Xarpêt têda derêndî da me zaza têda tune henin me negirtine tiştê balkêş noxtak jî li Bitlisê jî zaza henin mintiqa Motkan û hinek zazayên me şexsiyetên dîrokî zazayên rewşenbîr û siyasetmedar jî ji wê dirê derketine henin Sason dîsa ciyekî balkêşe ku têda hinek gunda da zazakî tê axaftin Dêrsin dîsa bajarekî piraniya wî zazakî têda daxin wiha ye Mazgêrt Pulur Qisle yani Nazmiye Xozat ev navên ku Kirmanckî zazakînin me bixwe gruba me lêkirine ya jî tespît kirine navê wanê kevne yani navên çêkirî Sunînin Plûmiriye û Pêrtagê ev bacara da zazakî tê axaftin Diyarbekir qismê ku hududê ew ye Çewlik Bingol û Palûyê piranî zazakî tê axaftin lê derên dî da jî henin Lîcê Pîran hema bêje seraser zazakî ye Çêrmûk, Şamkûş, Hezro,
hene, gel, pasur, ergani, çınar vandıran da ya nivi ya henek cihada zazaki tiya xaftin. Sivas evji ciyeki balkeşe zazayın Alevi teyda dijin و بری داجی جیکی مهمه زارا امرانlı ulaş kangal hafik divriги gürün divandara da zazaki tiya xaftin sert havil dve daji hnak gunda da yani Balkan'a havil navi wikern havile tiya xaftin Erzurum evderji xınız Aşkale Tekman Çat Goksi yani Karayazı vandaranji zazaki tedatiya xaftin. Qers tabi henek gunda da evji tişteki balkeşe zazaki tiya xaftin min makaleki taybet nivîskarê me Swêdê rohat xwendî bû ew bi xwe çûyî wê derê jî berê me dizanî bû ve makale jî wek teyîd dikir. Erzingan merkezê da hejmarekî mezin zazakî dipêve Têrcan, Kemah û Monsê piranî zazakî ye. Muş gim nîvî zazakî nîvî evekî ciyekî pir balkêş e di vê derê da hem ê kurmancikî eşîrên kurmancikî û zazakî bi hev re dipêvîn vê derê de jî henin. Kanî reş dîsa zaza têda henin. Süerek zaza nîviye û tiştê li vir balkêş me re bêje di berê da wek zimanê merkezê a merkeza sûkê Süerekî dibêjin sûk sûk mena bajar ve bi erebî sûk e zazakî bûye û ez bawerim hê jî dominant e zazakî û bi wî anî da balkêş e. Malatîp, Türkiye û Arguvanê da du qeza da zaza henin û li Tirkiye wan bacera da zaza henin bes wana zû da çûne wek Nîde wek Gümüşhane de Kelkit û Şîran Kayseriyê da Sarız Kırşehirê da Aksaray û Bayburtê da wana eglebê wan piraniyê wan zazayên Elewînin 150-200 sal taxîben berê hinekî ji ber sebebên cuda muhacîr bûne ya sürgün bûne çûne gunda da cih bûne yani ne zazayên ku wan salên dawiyê da çûne cih bûne. Metropolên mezinê Tirkiyeyê li her derê de heye li taybet İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya Vandera da hejmarekî mezin nüfusa zaza heyî. Li Avrupa berê hemûya Almanya hele Essen, Berlin û gelek bacara da bi çav hejmarekî zaza heyî û yani Avrupayê da ciyê hêrî ku nüfusa zaza zêdeyî Almanyayê. Zaza civatekî ne homojenin diwarê dîn, bawerî, ziman, kültürê da du evên esasî henin cudatiyên diwarê dîn û mezheb û warê zarava. Zaza piranî Sünnînin û Sünnî sedî notî wa Şafînin. Şafîtî mezhebekî piranî êko li gundan dijin mezhebê wan e û lê êk û zaza dûr hatine bûne bacerwanî mezheba xwe dûra guherandinê henin lê sedî notû Şafînin sedî çilê wan zazan Elewînin wek me got ji Sivasê, Erzingan, Dêrsim, Gerî û Gimgim di wî xetê danin sedî teqrîben sedî sîh û çilin piranî jî wek me got başûrê çembê Muradê dijîn. Noxtakî dinê balkêş ev e ku zazayên me û hewremanên Kurdistana İran û Iraqê pir nêzîkayîtîna me da heye. Zarava me di nav zaravên Kurdî da yani zazakî û hewramkî hêrî nêzîkî hevin dihebin. Warê bîr û bawerî da jî aynî ye. Di vê derê de wek hûn dibînin ehlî haq kakayîtiya jî ya resanî
ama sedi heşte bi versiyonên xwe li Dêrsimê nav ya jî li Erzinganê nav Aleviyên me Zazayê Kurdistana Bakurdanin pir nêzîkî hevin û diwarê ziman da jî nêzîkî hevin. Di vê nêzîkbûnê meriv zand awesta da jî dibîne. Zimanê zend awesta kitaba Zerduşt da îro bêtir tesîra hewrankî û zazakî meriv dibîne. Baş. Ji bo vê jî pirsekî tê serê me belkî dûr amê vê pirsê vekin gelo Zazayên Kurdistana Bakur da cih bûne ji hewramanê hatine. Zaza ciyên wan tarîxa dîroka tekoşîna millî û demokratîk de ciyekî giran e. Gelek rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd ji sed sala 19 heya îro hereka millî da bi rewşenbîriya xwe bi siyasetmedariya xwe cihgirtine partî rêxistina wa kirine wek Partî Demokratîk Kurdistan serok û avakerên wan Saîd Elçî Rehmetî Avukat Faik Bucak hevî jî zaza bûn. Türkiye'de Kürdistan Demokrat Partisi danezerê wî Doktor Şivan Saîd Kırmızı Toprak ew bi xwe jî zaza bû. Kurdîzade Ahmed Ramiz û gelekên dî îjar li ser zaza sê dîtin henin îro. Hinek dibêjin zaza dibêjin em Kurd in. Piranî eglebî zaza dibêjin em Kurd in. Ev tişt ji bav û bapîrên xwe me jî bîstiye û em jî dibêjin ku wek gruba xebata vateyê zaza Kurdin di wî noxtedan hesasîn jî. Û zaza xwe tarîxê da jî wek Kurd dibînî îro jî xwara dibêjin em Kurd in. Mesela ceme ji bo kurmanca dibêjin Kirdas. Yani piçekî dişibin Kurda falan ne tam Kurd. Wek badilî dibêje bi Tirkî Kurdimsî yani êku ne tam ne Kurdin yani em xwe Kurd dibînin yani Kurd û mena dîrokê de ji mêze bikin bêtir êku navê Kurda ew dikin nêzîkî gotina Kirdin ne kurmancin. Yani ew tiştiyê hinek henin dibêjin zaza ne bi serê xwe milletekînin ew salê dawiyê derketiye piştî darba askerî a faşîst salên heştê û îro vê meselê jî dûran karin vekin sebebê wî çînin û hinek jî dibêjin em zaza Tirkin viya bi têza dewletê bû yek Üniversite Erzurumê de hebû doktora kir û ew kî îxbar kir İsmail Beşikçi Profesör Orhan Türkdoğan Fahri Kırzioğlu ekîba wan ew berê hebû karkur keyesî besvala teorize kirin gotin zaza Tirkên Oğuz in dağ Türklerînin û hekeye karkurtê û dizanin ji wê derê teorize kirin. Bek dawî ji xwe ez hatim kek nevzat gelek tiştê ku meriv bêje heyî wek Swêdî dibêjin şert ban harmonganan tiştekî wa heye ê me zaza wa heye gelek ew kê me henin li gorî fikrê min pirsa zaza pirsekî giran e di warê ziman û gelek warî da û hereka Kurdî serî de heya îro siyasetekî rast zelal û ji bo çareseriyê hinek pirsara nanî pirsa eqaliyeta dîn û mezheb û lehça û bi taybet tiştê wiha da û hinek jî bûî wek tabû em xebata kulturî dikin ziman dikin akademîk dikin em çi bikin nekin netîcê wek netîjeten mesele li gor min siyasî ye siyaseta Kurd hereketên Kurd pêwîst e ku programekî baş bi hedefên baş hinek mesela zelal bike û çareserî jê rabîne mesela Aleviya mesela Êzidiya mesela zarava mesela dîn mezheb û tiştê dinê van tabûya rake dûra firsat hebe ez bi xwe vê meselê dixwazim vekin û zaravayê Kurdî hemû eynînin qîmeta wan degera heqî her zaravayê heyî xwe da standardize bike xwe pêş da bibe dûra ev zarava çawa nêzîkî hev û dû dibin ew dûr û dirêj em ê ser bisekinin bi kurtahî ev ez bawerim wextê xwe ew kinekir spas
بله گوشتری کرده پیدالاف ما اندام گروه واترا گوشتری برز محمد سلیم uzun کرد برز محمد سلیم uzun به خو زاروی کرمنجی را تای معلومات مهم باما و نکازی اندام گروه واترا احسان اسپار ویجاسر کرسی ما نکازی گوش بده برز احسان اسپار ما بونی احسان اسپار سر زاروی کرمنجی نیو زاروی کرتی زازاکی کالکنو ما گوشتری بکری برز احسان اسپار چی معلومات دنما Merhaba, şima pür xeyrame. Ezi gelek spas kena. Kesane ki nokombiyiş amade kard o maşini tiya fikir xubaji. Ez do be kelime tarihi nüştişi Kirmanşki ser tiki qise bika. Dima ez standart kerdişi Kirmanşki amac o metodi xavata ya gruba xavata vate o Penid از تکی بحث کوبار واتای کن و بلکه چند کتابان ادبیان. تایم چی سلیم مراور بحث کرده اثر از اینان ویرن کرمانشکی ده چیوک حتی نکا مازانی تور متن تور ورینی Peter Ivanovic لرشی آرده گلکن بازن تکست کرمانجی آرده 1858 St. Petersburg وشنای نه تکستی ورینی که ما حتی نکا زانی است یعنی نیره ور ما تاین روایت استی فقط ما دست بلگه چنو نه تکستی 1985 ما مستمان مسانجی نوره یعنی گوره الفابه نکا نشر کرده کتابو کیو برین هزار اشتباه نوای نود دیاربکر نشریو و شما گلکن بازانه نو مولد احمد خاصیو دما عثمان افندی بابجی زیا مولد نشتن زار نوسیو هیرده نو مولد تابع شانسه چینه بونیشاو وقتی خود نشر بکو هزار نوسیو هیرده جلالت علی بدرخان شاند نشر کرد نو احمد خاصیو رسمی جی زاف کان ne kapağı herde mevliden kapağı inanı orijinal yani. Hanzaru nevseyu hire ra pey hatta ne hanzar nevse 6 tu hire yani 6 sar maraşte tekste Kirmanşki niyame raya verin rojname roja neve dit tekste Kirmanşki esti ezi yev دیره چولیگه یو درسمی جی بحث جیا خو کردم نمت نیز نورا نشردی سران 1900 هوتای را پی کرمانشکی هنه بیشی نسه رای ورین 1900 هوتای ششت همارا نویسین کوار özgürlük yoluydu به نام ازازه کرد ترکیlerin işte ki memamsani ji وشانیا نو yani چی را پی ماواجه ششت هیر را پی رای ورین دما ام bazı kitiyay ma takriben ma piyor yev nesli herkes zanı ne kovarandı özgürlük yolu roja velat dördüncü demokrat gençlik tirejide müşteri zaza Kirmanşki ve şaniyay tirej sekan bazı neme Kirmanşki neme Kurmanşki bi o çar homar vecay homara piyan Sued zanı işte yev vecay dima yani Avrupa'da مواجه 1900 هوتای نوره پی تکستی کرمانشکی کوبار روزنامه کردکند وشینه دنگ کمکار آرمانجیوی بربان اجتماع برهم روشن وان وچرا نه کوبارند کوبار انستیتیا کردی پاریس هیوی ده هنه بیشی کرمانشکی نشر بیه هیره لهچه یاند yani hem Saranki hem Kirmanşki hem Kurmanşki na kovar hatta havt homaranda buna neşr biyen homara heştin Kirmanşki Çinan tabi kovar rojnamene Kürtkiyan da hene ve şinisiyaş Kirmanşki bir despeki prosesek nevi وندوان Kirmanşkiya ki befek u şivane cihayna men niştiş ve şfam nekardim kayda raş niştiş Çini bin herkes göre bir zanayı şeyhun niştini Nözi yok problem yani. O vakti Kirmanşki hine ve şinüsiyay
کسانی که کرمانشکی نشتنی فرق کرده که یعنی پیا بخوابتی و تاین مواجهت راست نشتش تاین قاعده‌ام تثبیت بکی. به نوع آماج 1996 ده هیری چهره آشما تباخه ده بیسکوپ سامرد هنزان کمبیش ورین به نه کمبیش ده بازا مناقشه کرد ازو سلیمیز موجب سو به بازنک از بعد وان کام سو به بازا کتیه برالده ما هر مجابی نه کمبیش ده قرار ما گرفتش که نه کمبیش هزه پریودیک دوام بکی سلیمیز و نه گروهی خصوصیت اساسی است از مواجه پرنسیب اساسی کسی که نه گروه ده کار کنی خوب کرد زانه و کرمانشکیزی یعنی زازکیزی لهچه کردکی زانه نو بنی پرنسیب ما خبتین به کلمه آماج و هدف گروه خباتی واتای نی یو استاندارد کردشی راست نشتشین تثبیت کردشی فرمان مشترکانی گرامری دولمند کردش و مدرن کردش چکویان کرمانشکی دکومنتاسیون و آرشیو کردش فکر و شیوان کرمانشکی یعنی نه مواجه نه چند بابتان سر و خبتی نه گروه نوایشش حتی نه رو هشته سر بیارد نه هشته سران ده 25 کمبیایشی بی نه 25 کمبیایشان را هیری اصحاب یعنی دست هیری حبی سوید بین ده حب آلمانیا ده بین یو مردین ده بین ده حبی چولیگی ده یو درسیم ده دیاربکر 6 کمبیایش بی نه کمبیایشان ده سکتیاسن نه 25 کمبیایشان بانگلان چولیگ چرمگ دپ درسیم ارزنگان گم هنه لیج پاله پیران سیورگ مد کامپاسور را چوراسو هوت کسی آماده بی نینان را تنه هیره حیب جنیان اولی جن بلا فهم بکن تنه سیجن هنه هبونه هنه تیانی دیاگرام ده آسان مثلا نه کمبیایشون کسی که بشتر بینه سمدو که نا خواتکی دالا هر کس گوره امکانان ده خوب بشتر بین تان زاب کمبیایشون بشتر بید تاین بشتر بید از اون بین و جارا مردم شین بوانو یعنی ایجاب نکنو ما یو بیو نامه اینام واجه یانزین نوزی دیاگرام دینو سمده که یو دیاگرام همه جانه گروتیم تیاد از آسان فقط از سمده چیر از چند چیان وان نو کسی پانجس یعنی 25 یعنی هینا ویش کمبیایشان دامده بی یعنی چورس هوت کسان را نو کسی پانجس یعنی هینا ویش کمبیایشان دامده بی پانجس کسی پانج حتن 10 کمبیایشان آمده بی 6 کس تن ریک آمده بی نه هاو تشت کمبیایشان پیانند همارا آمده بی آیان دور ور 20 کسان دیم هر کمبیایش 4-5 روز دام کن از نکات چی پرسن شما راشت فهم کن از بانس شما فهم کن ای باش از هیوی کن اون آب یعنی ها؟ ای باش یعنی از ای باش از تکنه از وان بلکی وقتم قیمنه کجا که از منه کن ای باش از تکنه هیدی شیر یعنی باش سکمه و نا خبات ما خبات که ایداله یعنی ما جایره معاش نگینی پرا نگینی و نه کسی که نه کار کنی سمدو که زرعی نوازنه و باور کنی که نو وارد شینی چیه بکی جو کنی کار کنی جو که مثلا ما وقت کنو دیاگرامان زونه زاب مثلا زاب کسی ده هیره 5 کمبیایشان 10 کمبیایشان بین ترپی نبینیم چی از وازن واجد تیا البته همه کرمانجه که کرمانشکی نسینی یعنی کرمانشکی سرگوریه نه گروه ما تمثیل نبین یعنی
خرماز یو ادامه اون چینا ما نیوان یعنی ما تنها گروه ما کرمانشکی سرگوریه فقط نا گروه حتی نکا بی استقرار و اصرار yani bazen ne kar biki فتیایو fotoğraf وش ne aslında tabi şımarasan ma pir bir yani نوای هشت نو fotoğrafı درینو درینی yani fotoğrafı kime پیدا کرد kombiyaş pancında no kombiyaşı یونک ما دیاربکر کرد دنزار هوت و برای ماشی دیاربکر جمع kombiyaş کردم no رسمو kombiyaş verin رو yani kombiyaş pancasın ama Diyarbakır kombiyaş yevunu yani. No kombiyaş heştesim dersim de ma kerdum. Nozi kombiyaş vist pancın torpen ma çevli git kerdi. No dönzar çalıştı. Nikaz vazanıt kezi babetanı xabat servandı. Ma yani ma çi gürekenim. Ma çi serxabetin yani. Beri her kombiyaş de ma babetanı cihayen serxabetin. Mesela kombiyaş yevunde ma veri mesela ortograf mesela alfabe ma münakaşa kar. O sebebi tançi elementeri ne kombiyaş yevunde ma münakaşa kar. O ma na zazaki ma çi öğrenirsin yani. Alfabe kurmancı, alfabe latiniye modifekiriye kurmancı yani. Hatta ne kat problemi ma çini biyo. Yani mesela niştişti merdem çi boğaz şeyini biliyorsun. Tabii ne mesela dışmazın münakaşa esti. Mittay alfabe di mesela çavras harfi mi, hirus heşt harf di, hirus panç harf mi di. Yani alfabe ciye esti. Fakat ne alfabe tane yev merdem xabatnan, mavac yev kes xabatnan. Yev merdem hatta namece zav grano zülfi Sercan Travan nika çido dersim de mesulü beş Kirmanşki Üniversite dersimiydi. هي حب الفابي أي بخويس يعني سي حب الفابي بخوهنا يعني هل يكجي باواكيه فقط حتى إنك يعني ما مثلا الفابي problem ما تشني بيو yani problemi alfabeku mavaci madı kurmancı çand problemi است ایمازن است yani ما gelek babeti rastlaşmış münakaşa kerdi o kaydı müşterek peşinaz kerdi mavaj grup mesela gramer mazamir sıfat name edat kar besto so ne mesela sarxavete ma gelek terminoloji serma xavete ma modern kerdişi çekiyon serzab xavete termi hukuku coğrafi perverde edebi grameri termi keyi merdim ziraat ve şi işaredari o seynan ma ne terman seru xavete از وزن که بحث بکن ما کریتر ما چی وقتی ما باج ما چکیون قصدم کلمه یعنی واته یعنی ما وچینانی یعنی ویژنانی ما چه دقت کنیم ولی اما چه اگر یو چکوی یعنی یو کلمه اگر گلک جان مشترک نیه ما حتی اتیمولوژی را یعنی جگیرایش کنیم ما باج هزک کلاسیون ما لیکولین کنیم ما لهچهان کردکان بینان اونینیم که a kelime mavaci kurmancı senene soranki senene havrami de germa senene ma farski ambazık ma farski zani esti mazvanan binen za çekiyorni ab göre ma vaktak standart yev çekiyor standart tespit ken ma ne mavaci hem lehçeyone Kürtki hem izi ne zvanek nizdi Kürtki maynan penra unen yani اگه یه کلمه یه چکوی زبانی که غریب را موازنی بگیری ما چکوی حتی ممکنه کرمانشکی گرک تلفظ جیه استی اما نزدی اورجینال کم تلفظ که نزدی اورجینال ما ایگین یعنی حتی اورو ممکن نفتر ما چکوی نیوراشتی اگر مزام مجبور نیمنده فقط نه çend kombinasyonu peyanandı ma tan çeküy vraştı. Çünkü mesela teknik mesele ma çeküy sinema münakaşa kar, merdim gani vraz. Ma çeküy kompütür münakaşa kar, merdim gani tan çeküy vrazım. Tan çeküy ma tercüme kar yani. Mesela nomuz avacı
سویدی انگلیسی همه مازی کرد مرا yani ma tercüme کرد tan çekiyi bu nazist ma tercüme ken yani zvanun binan yani çünkü maz için mavacı müsçin yani tabi metodu xaba tamam ma vakti ku xabatene ma çend karın piyakeni mavacı ma hem telaffuzanı cihaya tespit keni. Yev çekişini vis telaffuz etse az nika çend numuneye dana. Ama tan çekişi hem manayın ist. Mavaj cihayını cihayan da çekişi hem manaya estimayınan tespit keni. Ma eke mavaj telaffuzu cihayan da matana yev veçnen, yev vicneni. Az dehiri çekiyon az numune bida işlemedik şuma faham beki. Mesela mavaj ne zamiri kesira. وی کرمانشکی یعنی وی işte zazaki de kermanşki şuma verin hi ye j e ay ne pero esti yani kermanşki de esti ma inan da tane yev veçina mavat maze standart girotu binizi mavat bavni era mavat biniz ma per ferhangi nüşti fakat mavat bavni era çünkü çok standart ay yani normal şuma zane merdem nişne inan perin bünüs yani inan az semedik vaju we yani az nişne inan perin bünüs yani merdem yok bünüs yani aynı mesela we de üstü mesela we kurmancı yani aşma benim aya ye ya yay aya ay aja mesela ne pero aynı we kurmancı arız ma yovijne wane kurmanşki mavaj şuma benim despances hevesti. İnan ves tena maya uveçinaya ama biniz ma pür tespit kerdi. O ma tercih standart ma tespit kerdi ma biniz vat bavni inan ra yani bavni çekiye standart ra. Ferhanged ma una nişeni yani. Mesela henüze Türki mavaj hiri hemmanaya esti. Hina hema daha. Tabi hinazi çand versiyonu esti. Telaffuzu ciye esti yani. Hena, he, havna, hona, huna. Mavac hamazi. Henazal. Hama, hema, hıma, hıma, homa. Hamara, homara, hemera, hamara, homara. Ne pero versiyonu telaffuzu ciye hama. Maynara tena hema girota. Mavat bino bavni hamara. Aynı mesela daha da var. Una ya. Mesela az zan kurmancı dizguna tavşan mesela tavşan Türkiye tabi az inan hindi ne omaran şuma rasan vispanç havesti inare tane mayev grotu hargoş ma grotu ma evin mavat bon inan yani ne numunaya fam ben yani mecburi gani ma ne çekiyor taynan vision yani eğer ma ne vision'i o vakit zazaki ne nüsyonu yani eğer ma ne çekiyon diyor standartı tespitlik maniş zazaki biniz çünkü az semedik hargoş yani tavşanı Türkiye az biniz az inanda kamin biniz yani az nişte vistpanş hay hargoş biniz yani aser yani no standart diyor çiu zaruri o lazım o yani ne xabatek maken tabi ma hatanin ka 25 kombiyaşkar ferhangi mayk euro hal hazır kağıt seresti heştes kombiyaşani labele ferhang normal hatta 25 kombiyaşan çekima dijital esti yani ma dijital standart esti fakat kağıt ser ma ama çap ne kerdi yok ferhangi Türkiye kirmanşki yavzi kirmanşki Türkiye yani ferhangi hatta nara nikat çarray vaşaniye no ferhangi kirmanşki Türkiye no ferhangi tonaku yani cep sözlüğü var ya Türkiye no Türkiye kirmanşki no ze tiya sturrasniştişma o zeze kitabet yani çiğ ma semede raştışma tespit kerdim az kitap çap kerdim
هنزار نوای هوت دن گام ما رای دین ما کومبین او وقت ام بازو وقت ما یو کوار و چون ما اگر نه خوات بکی گون چیک ما قرارن ما گین ما گون بیش جای بوشنی کوارا واتا کومبیش دین ده قرار ما گرفتش که وجه حتی نکات چورسیو همار وجه حتی همارا ویستن هم استکهلم هم İstanbul'da neşirbin. Hamara vistrepe tane İstanbul neşirbena. O yana tiyaz yani. Na hamara verinan. Nika tike çıkar. Çand server vakti hiri hamar vece. Mva merdim mukayese beko hatta nüştoğun ra hatta nüşteyan ra gel roşa kovar çiyan. Veri az cinsiyet nüştoğun ra oynuyor. Sek diyagram asano. Nüştoğu vate sev çorası hep camiyerdi. Havut hep ciniyen. Humara nüştoğun yani nüştoğun niviskar ya. Kastamaya ki nivisi van verdik. Nüşteğun vereceğim yani. Yevra hatani hirisi sev pancas panç nüşte sev pancas panç kesan vecay. İnan da şeş tünnev kesi velat gibi. Şeş kesis teveri velat o çarkes kesik merde ma nüşte inan neşkar yondes kesis ma tespit nekar. Me tabi hiri periyodu kovar yobinlere mukayese kerdi. Yev rahattan bistiyor. Homara din rahattan bistiyordu. Homara bistiyor hiri suyri. Mukayese kerdi ve mabeyni vaziyet yani hatta niştoğun ra niştoğ koti cüveni niştoğ veşbi kembi az bir kelime inanız bahs bika. Na homara yev hattan yondes hiri su yani pero çavrası nev kesani ki batad niştu yani. İnan ra hirisi nev Avrupa'da heşt kesan velatra niştu. Ne yönde somarandı yani. Humara yani niştuğunu ki Avrupa'da sıra heştay nevayla Avrupa'da yani. Tena heşt kesan velatra niştu. Yani yönde somaranı veriyor. Ne yönde somar hınzar disir pelbin. Ne hınzar disir peran da ek velat raniş tiris şeş pel yani. Yani eğer merdim nüşteyene inan kıyas bu sera dehiri yani. Hacme kovar yani. Düyes vistüdü merdivanın nüştoğ velat rahına veşvi. Hirisi heşt kesan velat rahına nüştü. Hirisi daha bino Avrupa rahına nüştü. Yani hamara düyes hatan bistüdü nüştoğ kovar hına veş velat rahına. Vistü hirisi de hiris kesan Avrupa rahına nüştü. Çorasına kesan velat rahına nüştü. Yani nüştoğ hına veşi bir velat yani. Tabii tike istatistik çiziyi az oynuyor ucra yani. Ne kesan mavacı periyodu inanın nüştüşse. Dudak hemen. Az evça az ne namayan ne vana. Mesela mavacı pancas yanzı hena ve şomaran nüştü. Namaya uca esti des yan des pancas şomaran nüştü. Zinanzi az indi ne vana. Homara nüşteyanın nüştevan yani na homara inan tiya asana. Ne kesan çünüştü. Yani mavaş hiri omar vateydi. Şımara uca asanım desev şeyştü havut hab şiirin. Çavras havut hab hikaye. Neves hab makale edebi. Velhasıl zav babeti ciye est yani. Mesela nüştüşil. Tiya diagramet Çiğna asan yani. Mavacı babeti inan hacmi kovar gore repelanı kovar yani. تیادی سمت کو وقت نیمند زاو نیونن از بیرانه نتیجه که مردم باجو سمت کو لحچه کرمنشکی تکینشه بجایش کوورک امردار کسی واته واری فونکسیونی که زاو مهمیه به خواهد استاندارد کرده شه کرمانشکی کوور واته
واتای خلق نایش و آوربرش کرمانشکی مشتکی جای خود تایبتیو یونده سومارن ورن کوار وشانک کردان اروپایا پریود دیه نهیرن دروش بدلیایا کوار ور ولات شیا یونه چی همارا نشتغن her periyode hene veşbiya mavac periyode verene de 50 niştoğbi periyode diye hirine de 155 sera de sehirse homara inan veşbiya tabi az vazan ama çend çi kitaban Kermanşki servaz çünkü tesiri nahabat nüştişi Kermanşki ser zav estu mesela hanzar novsev nawahatun hanzar novsev nawashash بیستو هیره حد کتاب کرمانشکی است یعنی نوای شش را حتی پینی 2010 نکات دسیره بیارتی واشتن است که بحث مثلا تز ماستریو ورین کرمانشکی نا یوم بازا گروبا ماده نامه نادره گنتاش aldı atmazım no tez 2010 hirist artukluydu nüsyan no tezi verenu yani tezi masteri verenu sonra kitabı dini esti roman esti gelek mavacı şiir esti inan azin zabdar nekenen semeduk az şmazav aciz neke gelek spas kenen şmaz göstertan بله گوشتری کرده ارجعی شما گوشتری برز احسان اسپار کرد احسان اسپار هنازیت گرنه خدا tarihçi kovarê vatte û xebatê grûpa vatte ser malumat dama hit razî Mehmet Selim Uzunuz hinaziya tarihçi zazunut bahs kar zazê kumê kumnî kunca civînê xweçidis hesenê en derheq çend malumat mühim û evîzah kerdiş lakin seminer ikat qediye davis daqa fasıl madoni badvis nadakat tepya ki seminer cay grot misafir ihtimalı misafir persin bir boğazını perspekir o Mehmet Selim Uzun İhsan Espariz gor person gera cevap hoduni badvis nadakat tepya maşine havudun şimdi goşe person باشه وش هم دست پی بکن نه ککرا دست پی بکن ککرا کرم سپاس بسیاری که راستی جزوا خبرت آوا یا بعد پیروز بکن و به پانیلشی ساعت آوا خوش دیگه لگو قربانج امبونه قدی آگاتار نگزانیاری درباره زمان زازاکیان جی کرمانچکی چند پرسیم هنه لیزه وانا که یا هری مهم یک جه مثلا جغرافیا کردستان دکتر میزا کسی گو کرمانشکی داخل برانی باکور کردستان یعنی سینار سینوری کردستان باکور و ترکی دا بچیونه جالیه دی بحث کرد گو هنگ خلک می هورمان گو نار سینوری عراق و ایران دمینه پر گلک تشتیوانه که هم جالیه اولیجی و هم جالیه بنده زمان جنیزی کی هفدوه پرسام او یعنی چاوا چه به لده جه جدا ام بجن ام به پرچکی کردستانه ده زاراوا دو نزدیکی هفدونه لجه پر دوره و کرمان یعنی سورانی آخر دنابواده هنا و یا دوای گلک جارا از راست هاتم بجن ده بنگه زمان کردی زازاکی هاتی آواکره و مزن بیا پرسامن یا پیشه و یا دوای لبر عن سويدنا عن زمان قاموس يعني جنب سويد بيجن باللكسيكون
هم سویدی هم سورانی هیا کرمانچی هیا چما زازاکی تنیا و دست پێکێ کاک محەممەد باس کرد یعنی کرمانچکی ئەم بژن کرمانچ لە پانەلە هەموویکیدا وەختا بەحس کرد پەیوا زازاکی بکارانە بێجە کورد و کرمانچیس پرس دەکەم ئەم زازاکی بێژن یانجی کرمانچکی بێژن یانجی زازا بێژن کرمانچ بێژن پێشنیاراوە چیەدا ئەم کرمانچ گۆر وێ کارە بن پەیوەکی بژێت سپاس شما کار از شدی باجا عزیز tabii pırsan kek fırat gerek buna zihne belki cevabı da ve hene kişi selim bile cevabı da beri her tişti mesela nave kermançki zazaki kirtki demirki kijanem em bejin yani na me bu xaji me mesela münakaşa kircibine xoy peşi de az bejin ya belki de duan da bu jiberko zamanek divin navek bir hava yani zamanek ne kadar sat hab navi hava em ne kadar benimsinin em vaktek bahse zazaki bir kendi karım benimsinin zazaki kermançki demirki kirtki henek dibejin şube henek dibejin beşo yani bana loma me karar girt megoku em nave em buha ve kurba xavat vate me kermançki ez standart girtiye o em buya vayde nefsin le evet kesin mesela bağma kes kermançki navece yani em pirane dibejin em kirdim zamanı meş zarabay meş kirtkiye deredin de je kekserin basker yani her yekle bağma le ku em buxazın ve zarabay standart bikin peş kere dibe em yeki hebjelim beguman tiştik az dibejim mesela nevisandine de ne ku em beje ev gotinin din qadaxanının beguman marif dikare bikar bine doğruda tu probleme kitine ya levek gruba xavat vatek biriyarvan kermançkiye o sebebi viyaji gavadım keksermiş basker kermançki bu umumi navi zmani Kürtkiye yani hem bu hem beje sorani tebe karanin hem bu kurmancı tebe karanin yani gotine ki bu yavay tevaiya zamanı Kürtişi öktike temsil dike o ev gotin mesela prani ana ev ku zazacina yani Türk ve gotine katveki kütüne yani mesela gotine kermançki tiştik brasti hem beje alakalı bir etnisite ta Kürdiye yani kermançki gotine kermançki Kürtki kat karmayla mesela genel kurmay Türkiye bigre hemu veziri var tane gotine zazaki kartine jverku ev ve gotin je leksolojiye Kürdi dure yani ev bizanati bir kartine loma je yani jüri ali ve jvaktak merule binere ev gotin mühime ku merif buvan gotina bikar bine spas tiştirin teko ferhengi mesela ferhengi yani az baharım yani mesela leksikona Suediyen bejin yani ferhenga bu an beji çimal ya ev programa leksini yani leksin jberko ihtiyaç lever kurmancı betirin beji Kurdem soran yağı betirin loma yani Kurdem zaza kemin gerek kemin yani loma ji problem yani o tişteki va çene kirene yani ne koyun beji hastane çekim çene bu yani o programa leksini o mesele baveri bile selim cevabı ما خفتنا خدا بکرتایی بجی هنک تشت اشارت کردن راسته وقتی متونه و هنک تشت عملی بکن زازا جکو هاتنه لکردستان باکور جیه بونه او پرسکی ایرو در روژه ویدا پر اکتوال راستی ایکو دزانه ایکو دزانجی ایکو دیواری دا خودک نگوتنی ایکو اما sanal dünyayı da vek interneti da çıtı bervan dibijin gelek insan hedin. Bu zaza jî tabi evlîme, be ku zaza de prosesa lêgerîna nasnama xwedanin, zaza erê Kurdin lê tabi tenê Kurdbûn têr nake. Kurd
ناسنامه همو ارتاخ و شمسیه دبن وی ناسنامه دا کرد کرمانجه کرد سورانه کرد حورامانیه کرد زازایه یا زازا چی جکو هاتنه گلک تیزانه ننک دبیجن زازا جو خورسانی هاتنه yani prani eko teza devleti ya jê zazaçtî dikin wî têzê tînin ziman dibin ji wê dêhatine û çîroka eva Müslîmê Xorasanî dizanin xwedê giravê ji wê dirê hatiye têzekî dî heyî dibêjin Kurd Qafqasînin ji Qafqasya hatine û cîbûne evê dirê da أنا ديتنين دي جيان لدريوان دو إدعاين بنجهين لقور كان عطامن طبي إثبات كري علمي بجي زازاي كردستان باكورن باحتمال كي مزن جزاكروسي من منطقة كو أنا حورمان دزانن هم دنا حدود كردستان باشور دا لبرانيا ويجي لإيرانية دوجوي منطقة هاتنا جيبونا يعني سبب وي تشنن يعني دواري دا قربان بپرسن كا قلو چاوكاني يعني دوكمنت كي بلغي كي هي مرمي كارا بيجه جبو مجي ام سرد سكنن بلكي روجه كي ام بگيهن بلغي كي تشتكي لي تشتين ما من بخوة تشتين جواكي وك سوسيولوجيك الزمان الكولتور بيرو باوري تشتي وهارن تشتي كو إيرو هيجي دجواتا زازاين كو لكردستان باكورن وحورمان دجين أفن يك باوري ورطاقة حورمان دا حورمان هم سنين وقسمك مزن كاكاي ريالساني يجي أهل حقنا وزازاين ما كردستان باكور جي وك من أواخد أقول در دورة سدوسي چل علوينن وقتا مر باوريا كاكايا وعلبتيا كردستاني زازان دقولين ودبرها كلك أورتاق نقطة وان هلن و ortak noktadan içindeki Zerdüşti o dinin kadim kevin eko li İran'ı hatta içindeki Mazdeizm o galaktiştedi bana direjleke tişten rojane emejin halen aynı tişt ziyar ve ziyaret direjin zazayna idesimi aynı tişt havraman halen تربه و زیارت و بابا و گلک تشنیوان مقدس هنن دیسا مثلا امیر هنک عرف و عادتا مثلا روژه تیریج قدساله يعني قدسیه هم لجوان هم اویدا وک مزل ارتاق تشنیوان هی دواری بیرو باوریه دا او تشتمر کاره زیده بکه هی edineceği zamanı da o nezikliğin ortaklığı heyi. Çağla devediri da havraman nafada du parçanın ve kakayı ve Sünni'nin zazayın neci Kurdistana Bakurji Sünni ve zazanın o havrami ve zazaki duvarı strüktürü da yani bengaz zamanda nerti o amecin makiti amecin zazaki bir aynı goten ortakın 2006 سر دعوت رحمتی فلاکتین کاکایی کو وزیر کلتوری بو چون محاورمان ما به هر کنفرانس بیزی چیکر ما تبلیغ جدان پشتوی من خواندن چیکر کو براستی ما گروپ خدا و گروپ خبات آواته yani ev işte tek goten rast yani ev tuş neziki evin ayrıca derveya az mesela vak ev ki min bu gelek cara gudari dikir ku bavi mezil men de goten de o daim bunda da amca acemi batına bir guman kastavan acemi ne İran'ı ku anam de bejin be ihtimal ki mezen kastavan ev havraman bu şu havraman prani İran'ı وهناك سبب ديني وديروكي هلن كو لازم امره سر بسكنه مثلا اسماعيلي مذهب اسماعيلي شرع هندري دركتنا هناك بأميرا جريددن مثلا صفويا ويا سلطان سليم عثمانيا دا
نفوس گوهراندنه وانا همو قابل مناقشه و لسر مرد بسکنه تشتی که دوی اوی داز بیجم بک سبب آرگومنت اول آلی دنیا دا چما پرساد دیا یعنی از زازاکی دی بیجم آراستی ترجیح آمن بخو کردکیه یعنی کردکیه از منطقه کوچه تیم زاروکتی آقا من گفت کردکی زارا باخوره و دبیادا هر چقاسمه وک گروه خبات یا واتی کرمانشکی و استاندارد گرتیه نو نیوی معنی کو دیتنی می شخصی تونن بس از کردکی قبول دکم و حتی جمعه بی راسترینجی گونن اوه یا مثلا فیربونه کیه یعنی هم او که از باور بکارنا که يعني قال لك جارا هي سانتيتينا وك زماني مي روجانه ده وزازاكي واويدانا ام هر جاري الفي جيني داجي بيجن دملي بلكي هناك قد نبيست بلا سا هوالي ما غداري ما كردستان باشور هنن داجي كركي بلكي وان بيستي لي زازاي جار ور بويه اگر نب او که ترجیح بجی و جبوهی سانتی نه مثلا ترجیحی از بخور ترجیح ناکن زازاش بر دو سبب یک سبب سیاسی هنن که بکرتایی میگوید دنی داجی زازا یعنی خلق دنی مکرنه یعنی کرده بخور او ناور بخور نکرنه وقت ملت دنی غریبان مکریه و وقت تقابلی عشیرتکی دکه یعنی زازا اصلی خدا وقت ناوی عشیراج تی قبول کرن گلک جارا و پرسا دنی او راسته و پرسی که براستی ملیم و جیدایه بری وقتا هم خورد بونتزم گلک جارا من دبیست دگوتن وقت بحنک زازاکی زمان سراییه يعني بلكي وقال لك بيشتي عرفتش زمان سرايا إجا أجر نوي معنى ده بيجي لجور كان عطامن بنجا زماني كردي ده ستركتورا زازاكي وحولماني بيتن خياط به إيروجي وقتا دوار زمان ده مرف دكولينه يشد جيوي نتيجة كي دجبر دو سبب از دبیجن یک وک اوکی دونك بلغا اميجن زاند اوستاي تشتي نويساندي هنن اميجن قاطا هنن و تشتي دني وتطوانا نرو تحليل دكا بيتر گوتني انكو ايرو دزازاكي دا هيجي ديجين نرو زاند اوستا دا دبينه وك گوتنا هوما كل زازا هيجي نورمال انساني خلق جخوادي راد بيجن هوما و ناوی خودی زند اوستا دا خومایی گلک گوتن حورامی لزند اوستا دا هنن بلکه ایو یک نای بیرامن لیسته که وان جنون هبو لگوری خود او تشت هی عالیه دنی داشی و دا مرد چه زمانی کردی وقتا شاول دا جهر دو ود قطع امیرین زازاکی دچه دیگه پهلوی ها کم یا جا دما اورتین به دما اشکانی و هنک زمانی دیگه هر دو دقیقتن دوی چاقی دا مره هنک ارتاق نقطه دبینه یعنی امیرین به پارتی را دبینه به سانکستری را دبینه به پهلوی ها کم را دبینه جه گوتنی ایرو کرمانجی دا هن بیتر گوتنی ایرو زازاکی دا هیجی هنن و تین جیاندن دوی دمه دا وان زمان دا مره راست تی سانگستی مریه پارتی مریه بیجن اشکانی مریه و هنک زمانی دیجی لی هنک اویوان هنن مره راستی وان گوتنان تی tabi van işte hamuyajı ev işte koz dibijim ne mutlak ispat kirine ve tezin li işte ki yani ve kanaati ki gran nerede çelike. Tek şey mi dövate? Pırsam ev undibin zamanı Kurdi her zaman bir gramatik kavi hay. Yani kek selim bahs kir ko
زازکی پرانی دیگه هورمانی و تبي أو زماني كان بارتي بسامه به تو فرق گراماتیکا کرمانجی و زازکی و سورانی و هورمانی جهب هیه یا تنیه وقتا بگم بین زمان کردی تری گراماتیک یک به فرق گراماتیکا زازکی کرمانجی هر تنانه نها طبعا تمام کارت کنم نها از بخوام جبر کنه از هورمی دزانم نجی سورانی باش دزانم لوم از جبو وان هر دو علی کرده دیلم لی از آنتی پرانتز بیا بیشم سلیم گاودنی بحث کردم وقتا که چون منطقه هورمان مو هورمان هر دو فهم ندکرد yani قد komünikasyon nabara da çene de bunun yani hem de tenagin yani her çıkas tabii ki kanaatek usahaya kutubecin permeziyene em ne zaman lüku çıkas şular ku eğer em rastli beşin ortada ve kişilerimiz bu dokümentasyon çine tütüne yani tişteki doküment kiri ka le em ki zaman ali em beji kortina anda leksikoloji da permeziyede le ali gramer ve eğer tu beji از به شرطی که گرامر هورامی تنید چند تشتیویت زانم گرامر و کرمانجی و زازکی صدی نوت و پنج بکردن yani ام بیشی از بخور قناعت من از هورامی نزانم لوم از نخوازم تشتکی بیشم لی از دبیم که yani عالی گرامر و کرمانجی و زازکی بهتر نزیهرم از قناعت خود بیشم به شرطی که از هورامی نزانم yani لی هلت عالی گوتنام da هورامی بهتر نزه لما yani جعلی من da ev münakaşa ki vekiliye az bu mesela o az rast natma mesela az rast natma hatta naha yekin em beji bir belge dokümantasyonu ki kumarif bir kanaat binen افتش لی کلایا اودانی میدانه از بخور اسناد ما yani من ندیت یا لما اولی از کرمانجی و زازکی از باش زنم گرامر کرمانجی و زازکی پر میزیدم عالی گوتن هم اگر ما گلک گوتن هنه تابی مرد گوتن جیه هنه لی عالی گوتن هم باشی مثلا هم قولی سویدی و ایندیکاشون همه yani اوجی کسی نداره برهب راستی ام بجی فرهنگ کرمانجی و زازکی نداره برهب yani لی ایندیکاشون همه که 106 هفته پیوان وکره yani ایجا لی مرد وقتا روزانه بکارتینه ام بجی تدی گلک گوتنی که مرد فیلم که همه اوج راسته yani fark demavara kurmancı zazaki de şey yani galat fam mesela beji fark ki pur mühim ya o lomaj prani marab fark etmeyim vakta ko em beji kurmancı dama naha yani o lekeran da fark zede ya jhur o mesela zahmet bir zahmet yani yani mesela fikrin zahmet belki نابینا گراماتیکا کرمانجی و فارسی از نظام زازکی و فارسی از نظام فارسی از نظام yani Kek eksen bir sen kek şey. Kerem? No, tena nefsan. Aha, tamam. Min nedit, bure. برای بکری پشت دوی دولته. أري أبك كلام سياكك سليم وكأحسانك أرسامه أبك سماني قديدة سورة بشر سوراني ده مي منير تنه ليد كوماني ده مي منير هذا كانت بشر زازاكي ده زراوي زازاكي ده مي منير شوا
Ya eğer meriv divarı gramatik de zaravên Kurdî bide berhev farqekî hêrî bingehîn yek ji ev e ku zazakî da her tiştî da mê û nêr heyî. Kurmancî da heyî, Soranî da ketiye, lê zazakî û hewramankî da her tiştî de lêkera da heyî, sıfata da heyî, zamîra da heyî, zarfa da heyî. Yani eğer deh li gor ilmên ziman deh çeşit kelime henin, her zamanî da standartın, ama hemûya da mê û nêr zazakî da heyî û bê mê sistema mê û nêr zazakî fêm nabe, wexta ew sistem ji ortê rabe dibe tiştekî dî û wek bi pirsekî berê ra ji girêdan ortak nokta hewrankî û zazakî ya bingehîn yek jî ev e ku mê û nêr her duyan da jî henin. Kurmancî da qasî ku ez dizanim, mesela lêkera da verba da gelek caran ne mecburî mê û nêr be. Lê zazakî da dema bûyîrîn, dema hatin, anha hemûya da lazımî li gor mê lêker bikî mê ya jî nêr ew tiştekî esasî ye û bingehî ye. Eger di wî warî da tiştekek esan jî tamam bike êm dîtina min di wî warî. Mesela kurmancı de beşanê amê bu a xelas dike. Amê bu a xelas dike. Amê de ê xelas dike. Aynı zazakî de aynı vek wî ye. Aynı vek wî ye. Aynı vek kurmancı. Aynı vek. Qet fark tune. Zazakî da bes zazakî da heyî wek heve lê piçekî zêdeyî jî em bêjin navê da jî farqê mezin henin li mintiqa gor mintiqa tê guherandin. Mesela wexta mintiqa ihsan wan da tu bêjî keça Elî aynı wek kurmancî ya zazakîya wî lê cem wata tu bêjî keça Elî dibe mêya kurmancikî ew ferq heyî bes. Ew navme da ew tiştê ku nadira me da lê bingehî da mesela mê û nêr piranî mê da a digire ê digire û nêr da ê digire cem mintiqa me da jî ê ji bo mê î ji bo İzafe da var. Le tiştekî bu biraz dibêjim niha ew tiştekî Selim dibêje ez zêde wexta ve nagrim ez zanim em mesela bikem detay em gelek tişta münaqişe dikin ew mesela em bêjî hewramî û zazakî de tiştek yek ji wan tiştek müşterek wextê halê sade de jî gotin em bêjî mê be ew kekî heye yani da harfek tê işaret kirin em bêjî zazakî de e heye ı heye hin ciyan de tune ye aynı tişt hewramî de jê lê kurmancî de tune em bêjî mesela kurmancî de keçik ji ber ku em zanim gotinekî mê ben em bêjî qalem yani qalem mesela pênûsiyan jî dewr da wexta halê sade de be ew tune ye yani tiştek ku işaret dide informasyon dide me ku ev ya mê tune ye lê zazakî em bêjî hewramî de ew heye ew tiştê wan müşterek in lê aynı tişt mintiqa bingol çewlîk palî aynı wek kurmancî ye wek ê wê ye êwan ji tune ye yani ev mesela walhasıl girêdayê meriv ji kîşan awrê meselê mêze dike tu çi münaqeşe dikî yani gelek tiştî wan müşterek û em bêjî gora cihan mesela hin tişt ki zazakiye kurmancîkiye Dêrsim û kurmancî wek hebe kurmancîkiye em bêjî palî û çewlîk û kurmancî wek e hin tişt em bêjî zazakiye pîran û sewrek û êwan dira wek hebe yani ev tiştekî mutlak û ewa sînorê ew tune yani pir tişt nav hev re walhasıl bel spas her tiştî ez gelkê spas dikiş bu gruba wexta rastî jî navê wexta kurmanciyan jî Kurdî bu me'nek mezin e yani bu çi ez bê dibêjim ji ber ku kek ihsan jî û kek Serîm jî li ser pirsgirêka ziman û her wiha taybetî zazakî û Kurdî
کردی زازا و کرد سر قبات ها پر اویدی هجبه که ما سالن داوی گلک کسی نحس هری کرد بخواستا او ناخوکه نقبا زازا و کردا آجیل زازا و کردا یعنی زازا کرمانجا دوی والده افتشتی گلک پیروز دستی هوا خوش به براستی جه سربلندیه که اب خبات ها به شبه بردوام دکی از خیبید که که بی کار خدا هشتر و بلندتر بردوام دکی یاد بیشیش جه شانازی و کیفاشی است وقتی کومنتار بهتریش فرصا بهتر لاتینی وقتی من خواند راستی جی اره تمام بلکی جزیره و جه حریم زازال نشتجی شبدو ولی دور جیبن شبره جه هنمیجش دیاربکر زازال تاتن جزیره و خزر مرد رو نشتن بوهی مرو عویدی بدله وقتی مرو خوینه مرو بینه که صدا که 80% بهتر مرو جفیم دکه خوازی صد خوازی ابجی چتش لاتینی ده لاتینی جارتی بوی وارد جه دسته ها خوش بکو کرمانجی حتی آنها امیجی به لاتینی تریویساندن اول زازاکی جی ببیشه خوازی صد خوازی سورانی جی نها امیجی به لاتینی نویس ببید دبوکا سورانی جی به لاتینی نویس آبیا زمان استانداردیه برحتیش به همیارا ای درکتا یا دیتو جوی کومنتار که سلیم تشت گوت و که احسان تشت گوت مسئله دیده اوی بو کردکی راستره و که احسان جی گو کرمانچکی لگور بیرو باوریا من کردکی صدا صد بجن راستره اجبر گوچه یعنی زمان کرد همو اویج سورانی کرمانچی زازاکی بجن اب کردی نه یعنی وقتا بجم کردی یعنی دهو که جدا لید بجم کردی يعني كرد وقت من لفت كردي جا وقت زمان جي وقت عميجي كردكي وكردي زيدا شاب سوراني جد بيجون كردي كرمانجي جد بيجون كردي وكردكي جد بيجون يعني حبل تمام ده كنج بيو والده بيجم كردكي بقناعات آمنية باشتر بجاردي دست هوا خاش مال هوا آبا وزور سپاس کنش بو بسم نرها ای سپاس مامس وقت قالكر بهوا كده خارجم برسكيبكم يعني معرف أفكار تركار بدا عاليكي گزازا وقت ملت زازاکی و زمانه کی دن به سورانی و زمانه کی دن به فرهتر به یعنی چه ضرری دیگه کرده اما کردن کارن سه ملت بنجی چهار ملت بنجی زمانی کارن یعنی فرح بنام او بنام عزادیام ایلهنگه مردود تنگ بکن استاندارد بکن گیشی بکن یک چه ضرری هست کنی به اوقاتای دشمن تفاضل بمر پرچه که مر و که دین عالی کی باید فلسفی بفکره به من زازب کارو خب ملت کدنجی کارو خب بکن زمانه دی صبره من که من یعنی قد او فرق گرک مرد او نه که چخا فرق به باش به زمان راحت تر به یعنی شاید کده ما بیم یعنی من گره زوره نده یعنی نه تو عالی کیجی نه یا کرمانجا سوران هم زازب يعني از فكري خود بيجم از دبينم يعني جبور از چه دبينم يعني جبركو يعني ام وقت ملتكنا و از روجاكو ام بيجي من خزانية حتى نهام ما خو كل زانية ام كلهم يعني كوزازا وزاربان ما ام بيجي لحشة وكم دفعي زازكية خلاص اويدينش كرمانجا تشتكو تبرفرا كلمة مستر يعني مرم ortada بسكنة باشا يعني ما بس تمام ortada اوكي يعني همو زاروين كردين مرم مسافة مرم لهمبروان عيني بان ما في همو زاروين هبا بين فيساندن ام امكان كردان كهنا جبو همو زاروين ام اوكوكن خرج بكن جبو که همو زاروين لی با من وقتک مرد آنها وقت استاندارد ام بحث دکن استاندارد دکن یعنی دولت اجی براستی از باور دکن دوی هند پیوان هبن یعنی مثلا ام وقتک کو گوتنه که ام بیجی ام استاندارد پیش نیاز دکن اگر کو ام گوتن زازاتی و کرمانجی ده یک بس سالی ساده موی دکن یعنی ام بیجی گوتنه کو مشترک نابرا زازاکی و کرمانجی ده موی ام خباتن کو جبو زاروای دینجی تکرن دوه او حساسیت
hebe yani. Yani zarava vakta kan beji test standart kirin merib dibi ravşa ev zaravayı dinç bigre berçavşılar hediye me eveku em باوای کی زانابون اگر ام به خواته بکن بلکه 20 سال شده 30 سال شده وقتا کو ام بیش کرد مافی خواه بگیرن که ام کاربن هفته فهم بکن اگر بوی اوای بوی نیت ام بکن یعنی ایجاد با من مرف مسابقه باشه شبه که منته که چما هم شاید جدا بن یعنی از نکو یعنی ام یعنی از ویا جمله زده و کننه یعنی تشتکی انترسان یعنی ملته که ام شاید چما جیبن یعنی كيك عرق بيش كيك شيخنس أذكر Gürtya kek mamosa يا ما مصح عليك يعني ايش خلاص يعني مسترجي عنواني وقف اعتبارك az pişkirdiya mamosa diye bine gavadeci milder ve jwaygo nur diska sproken hay nur diska sproken tüneyi Türkiye Türkçe dilleri heye. Ama çiman nakin zamanen Kurdi, ne zamanen Kurdi, zamanen Kurdi. Hiç bu çem Yani ve çıkıbe. Na vakta bu besva persan da, bu az gramatik harmani arın ne zanı. Kek vakta meran zan meran kar bu işki da gerekli bu. Ben حكي نرد حكي باش كيك عرق تجي فكر بيجي كان لسه بيجي كده بيجي نبي أنا هي هقول يقول دروا مصابات تكر وقت جارك شامل مش هقول أنا بقول أنا جامل أنا هقول القاتل نار ما مدري مركم كم تمام زدار نزار شو بينجي سالة دني أوانا يقلق بكمية بس أوانا ولا كفارق ليز نسالی هشتی دار موضوع کم ردکتور رو جانو دارو نهار کارتی بس از وقتی تو هنگ حوالی دنی روتنیا چه زداکی کرمانچی آدمی بس مثلا به حوالی اگر بگو تو خطی فرقی نی کرمانچی تا نوکی آمده یا آوریت عاجز او زرابای گلک جدای یعنی چما حقی نه که زداجی زمانی که هفته‌ای که ادبیات نویسنده. او کاری که وان که موضوع چند که مانستانش که محمد که انسان که اونا کاری که جانا دیروکینه بلکه همش باید گشتن زازاکی توفه و همش باید یکی ملت کرد. دوره که بر کاری که لیزی نام. مثلا او سیاست که واقعی داره برکن سیاست که راستش بود پیش روزیه. نه مثلا وقتی یابوس فلان سلیم دا عجبا او دموگرافیا زازان امیجی هورمانی نجی زاغر ساعتنا هو بیانش بری دا وقتی نزانم یعنی نه زمانی که دولیشی شما دوکومنتاسیون کنه لی کاری که هورمان کن دوکومنتاسیون که گله که باشه شبوی پیش روزی زجار کردیم هم بجوزه كيف؟ اسپاس نالين نوريا مرحبا دوكومنتارين قال كشتنا كيف؟ يعني كي أصبحنا مثلا كرمانشكي وكردي أكثرين اللي جو جروبي واتي كرمانشكي رسمي قبول كريا بس ديتنا الشخصي كردكي يمكن وقت شخص بيجي مثلا معرفة ريسبكت وديمقراطية قالك أم قلتنا جروبا واتي يعني اعتراف بكن كرمانشكي سرچاوا او بيجم او باشتر برغو جروبا واتي ونا وقت رسمي قبول كريا وجروب نقطة دومين يا كومنتارا من كسبين يسمنا سمير الباسكر جو سعيد الشي دكتور شوان سعيد كمزة توباك نجمتين بيوكايا فايت رجاء هكا من نعرف جزء بكن سيد رزو دكتور فؤاد آخر أفناهم إيكوني مسألة ملي كردين يعني أفيش كي إثباتك جو أو إنسان هم سكتريسم نبي أو كردي وكملي أو تشتكي كان عطا ما اشتغل كمنا قال ترى إثبات كم جو مثلا إيكوني كردي أهل وما بدأ على وقت ما مستجي قلت بورنا ملت ملينا بس ديالكت وجروب ما أو دولة من ديال ملت كنا كيك سباس كيك نزات كيف؟ وقت ما تجلب
سپاس یک کومنتار رو بپرسم کومنتاره که مثلا زازاکی یا کرمانشکی کردیه یا نه کردیه دچاون لکولینرن بیانینا نه کردافه حتی بجن سال 1935 جی لکولینن بیانیان دا زازاکی دیالکتا که لهجه یا کردی قد کسی بحثا جدابونا و دیالکت زمان کردی ندیگه پشتی سال بلکی شر جهانی دوه یعنی خلاص بیوسان دی لکولینرن آلمانی بهتر دست بکر و پاش انگلیز آجی دا پیوان و وقتی لکولین زازاکیت کرد گوتیه و زمانه که دیه ایرانیه نه کردیه و مثلا دیه و لکولینر انگلیز مکنزی وقتی بحثا هم برکرنا لهجه کردی دیگه ویردا دبیجه زازاکی هورامی گروپا که زمان ایرانی نه بسرف هیا و کردی یا کرمانجی و سورانیه او کردیه دبیجه او پیلن کرمانجا یعنی پیلن کردی آخر و یکو هاتن دبرن زاگروس و او منطقه همی داگیر کرن کتن نابرا گروپا زازا و گورانی دا جهه وقتاندن و ین زازا کتن باکور کردستانه و ین هورامی کتن باشور کردستانه یعنی کرمان جان و سورانان او وقتاندنه لی ابخوا یک بونه وکوش بونه لی مثلا پرسامنه و خباتا واتهی جبرگوز اندامه که گروپا کرمانجی ما یا ستویا کردیا پاریسه از ازانم شقاز زحمت کار استاندارد کرنا و دکومنت کرنا یا لهجه که پر زحمت یعنی این خواته که گله که جاتی کن بشه وکا کالو جی گرد اگر کس نهو حیوان جی نباله پشتی سالم بین دزانم که چه خواته که هجا مازن کریه پرسامنه و به خواته و این چند هست دکن یعنی این چا بید حسن که خلقیدن زازا آخیبندن و نویسرندن و خواته و بکارتینن ده نویسن خدا مثلا ده تلویزیون آنده یکو کانال تلویزیون یکو برنامه زازاکی هنده ده این هست دکن که خواته و ده کارانین یا نه یانجی براستی اف خوات بس تنه بو گروپا بو اندام گروپا واته هست دکارم نها افتشتك پر جيدا يعني جبركو جالك هوال هم همود زانن مثلا ستانداردizasyon yani paşe tu standartizadaki leger halk ihtiraf bir standartizasyon ten neyle ev beter ev ku dokuinin o dinlesinin yani jem bejevi revşenbil yani jevi intelektüel yani ev çar ev habatata valmış yani ev tu kıymeta o standartizasyon tine نها إما مثلا من سرداشجو يعني كسيكو إدامة نناكو يعني تاني همو كسيكو زازاكي دنبسينن احتراب ببي خباتماتين نوصلنا يعني فقط كسيكو خو كرد زانن ب براني افتشتنكو او دکن تثبیت دکن و یا بکارتینه مثلا از وقت نمونه بیشم ام بیشی ایرو دو وشانخانه مزن کرمانشکی او کتابین کرمانشکی دوشینن yani یک شوان وشانخانه واته deniz gündüz khadiye yani navim vaate kartine le alakavi bir vaate tine yani alakavi organik kastanın yani şirket ekibi sarı yani وحتى ويوشان خنا هشتي كتاب وشان ديش وانا بينجي حب كرماشكين زازاكينا او وشان خنا ام بيجي اب بريارن جروبا خواته باتير قبول دكا او كتاب لجول وان برنسيباتنا نليسين يعني راست كرنا وان ام بيجي ريداكسيونا وان وشان خنا كدنا روشنا يعني حتى نا واجي 23 كتاب درسنا و اوجی aynı tişti tatbik dikin. Naha دو روزنامه هنه لکردستان یک نوع پلا دو هفتهیه یکی روزنامه که اوکی زازاکی
زازاکی بینگولی روزنامه زازاکی او جی مهانه دردکه او هر دو روزنامه جی مثلا روزنامه نوپل حتی نه 64 اجمال درکتیه او هر دو روزنامه جی پرنسیب گروه خوات باتی بکارتینه وکیدن ابیجی پروگرامن هن پروگرامن رادیو هن پروگرامن تلویزیونه وان خواتا بکارتینن ابیجی جغینی تلته شش ابیجی افت اف تلویزیونین کل لبرکسل سر نیزی پککینه اوجی یعنی اگر الفابیا کو ام بکارتینن وی الفابیا بکارتینن وقتا کدنه دسینن yani وكذا البته مسألة التلفزيون بيتر مسألة عخافتنا ده on zaman prensibine mesela standartizasyon mesela nisandı ne yani tiştin kutten nivisin gerek mesela dersimin fuhaya zazakinete ketkinete demrinete san gerek site'in evkiyana vana mesela van prensibin gruba havatı vatevi walhasili bekurta yani فرصت گلک دیجیده اگر کو اف تشتغل ام دکن او بکارنین تو معنا بیکارتنه یعنی فقط کسی که خوب کرد دزانن و حیوان جوی خواتی هی زازکی بنفسین اوان پرنسیبین و قاعدین گروه خواتی واتی بکارتنه کاری دیگه که akademik Kurdistani çevi vak Svenska Akademi heye. O akademik Kurdistani benzin çevi ve her partiya ve gruba ve Ravşenbira çevi ve o zaman zana evak ve biceben ve problemi çaresel bugün. Yani problemi var ben devam bugün o hevi dikim akademik kulu ağır bıdı. Vakta mı? 5 dakika. Ve kurtarsı dura kekşimiz. Kekla. Az tane tevini ve diprsazı bakım leser camirat meni bersibine. Yekji o mesela zamanın nerumir وقتا گو بحث کردم بیشن او سرکه بنگه که سرکه نافذ زاکی دیاجی کرمانچی دا کرمانچی دا نو قاضی دا هیلی نو قا ام بیشن یعنی سورانی دا او تنیا yani işaret ediyor ki ben diyse bence hazman Kurdi zazaki yani Kermançki yapıyor yani Kürtki yapıyor kiren ev yekşi ser mesela vatta kakisan hinek agahi da şey gomen tem kiren durda nivise goj valette Türkiye mi yani bejva keşmar belki yani bejin için Türkiye mi öbür hatta plani helbest kuyadekin yani sebep abi naki çiğ o dediğimiz حيرك يعني جيك فشي وقتاقو هبالك من سوراني خبر دي اجي فهم دكم وقتاقو اذكر ما جي خبر دي اوج من شديكي هذا كيف فش من قوي كي زازا يعني كرمانج كي خبر بدي اجي فهم دكم از كرمانجي خبر بدي اوج فهم دكم از بهارم كرمانجي غيرك اسي بس داوي از جول بيش ما از كلمه او تاو هذا فهم كده يعني او tam aksi yani aksi bu yani من aksi bu مگو periode ده حتى 11 جوالت perkin نویسات لی periode دوم yani 12 حتى 22 همو هجمار نویسکارا جوالت جي اوروبا زیادتر بود یعنی هجمار روپت نه روپالیش وقت روپالیش يعني او تاني او جبو periode پیشی بود يعني او تغلط فهم كده او فرصادن تسلیم كتن يعني تركيا ما بيحمل جو اسود تمام او مثلا او كي مثلا ام بيجي بنجهز زمان كردي زازاكيا ابي ذلي ما خاش تكلي از بخور تشتكي او فقط ناكم يعني از نظام براستي خاصي او ذاتي عمله بقطع ذاتي ابن ذا سال داويه نو دسري بينيستو يعني نینا ذاتی واته یواش کارباری بنو امنی کردستانی
mesela veri civine yok tiyatro işte nikat ya ne biraz yani şimdi Kürdistan'da Batman'da Diyarbakır'da Çevlik biraz yani tane emin de Sved dük kesmen de jevnoyo neyine işini sevatet ya ne manen o zaten şunu Kürdistan hemen nefiskaleci ben uca yani tane şükri ve çevaco o madde bir kadın ya Afar god mesela yani prensibim ku kurba vatayı pekaniye yakşı bir baveri akıda insan azadır tane em noktaya kelime müşterek o kurzanın bir noktadan taviz yenadı fakat bir baveriye kara dindarlı kara komünist yani kara nizam kıca rehastine de beraber tane kabat ser zaman prensibin bir kabat eji insani teda beştardı o kurza gerek kabul kur kabul o bu noktadan gerek tolerans yani gerek frani yani bir spas keşkri na bu botuna davet falan işte kul ama lukutasi Türkutasi lokma nana beş نرحناش سريع اصلا حق كنا يعني اميات تصني واندا نرحناش لازم شويه جا كنا فقط çerçeve xabat tamam tayım maye mesela xabat tamam da cirok tınıya yani Uruba batı işte kuanında semtinde çat işte her kim mani fadda nişandan mesela cirokiye kekelim bu ama bütün o şahsi bu mesela kavroz yani cirokede mesela gerek işte bu mesela partene bütün bu part Kurdin zaza bu der hakikaten mesela tu xabat ikna ettiler Safsan ve asıl yok bizim zaza bu ne ya peyva zey jubuk ülke Avrupa'ya da tüne zey ne atıyor karani o zey bu ise kırne sasa Pehleviya kem hani İran'ı koy mesela ben cuvan birisi gibi aynı vakit zazakiye Pehleviya kem hani mesela saray bu jüvedi zamanı saray bu ama İran'da zamanı saray Pehleviya kem bu yani ben jnape ve grup mesela ve kare diro ki zikzat barfa udve hele dazı yani kesip psikolog lekoli bakın xabat tamam komple de bu bugün başladı spas bir peşniyare ki başı ediyem gihaştın davi nakek selim evde gotine daviye bıkı ve me xalas Ya spas bo car ekidi ku organize kirne spas bo ku hunji hatin beştar buna li az dixwazim wek ew ki ew xwe bêjin piştî ku min ew jî gudarî kirine hevala li gor fikra min mesela zaza kirman ca jî ew mesela zarava ew ki min axaftina xwe da wek îşaret kir dixwazim vekim vê meselê gerek kurna xwe da münaqeşe bikin و مثلا gerek وقت tabu nebinin siyaseta Kurd de beri da hatta İro var mesela da kılsa gruba me ne grubek siyasi vek şükrü hoca bu ne siyasiyle be hamdi xo envalati ki siyasi per mezin da digirin ma tu cari roleki siyasi ne dahi xo lejibi grubi ne bana ana gelek zaza xo derva diditin betir bun vek bir utan für heji evki tevi mane ku رخصتن و پارتی ما کردا از استثناء ناخنا حیانا دوان مثلا دا خودی پروگرام کی زلال چارەسەری کی زلال نبوی او سراسری کردستانی باشور سوران کرمانج هی نکارن حال بکن ناخوازن یا جسارت ناکن لور باکوجی ام روشنبیر سیاست مدین کرد لازمه مسئله زراوان مسئله دین و مذهبان مسئله نمیجن ایزیدی و سوریان و اویندی دا خودی çarəsəriyə proqramı ki təqabüli şartın Kürdistanı dikə kemtir proqramı ki mə həbəku sibi derkefteki ke destime ve sistema perverdevi çava be siyasete mə nabijin mesela nə xada sohbet edən dibijin qad nəbə cik u zaza hənin prani bla zamanı perverdeyi eğer şart u merj dest bedin bla zaza ki be li kurmancı mecbur be
جی کو کرمانجی هی وک مردین دا کرمانجی زراوا اساسی و زمان پروردی لزازاکی مجبوری به نسته کو بی تشتی و زلال و کنکرت پیش روجا کردا و دکن پیشیا لیستیکن دولتی و هنک هزی تاریخ بگرن لازم سیاست و لوما منگو مثلا بخو اصل خدا چاره سری آوی سیاسیه بیادا بفکرن او مساجه کیه سپاس دکن سناوی بیشترم جوارا سپاس دکن که سن سپاس دکن سپاس که پاشا امشی سناوی وان هر چار دزگهان gelek spazı yavedikin xabatek gerek giring o hon tene xabata zaman nakın xabatek siyasi jidikin nette ve perveri dikin o xabatek gerek giringe em pişkiri yave xabate dikin o hatta jimebe em de pişkir bin me hatta noha zede ji vazifa yako me pek ne anine rastici ve ki dezgehin milli dibe em zedetir balako bidana zaravayen kurdi ez hevidarım derengline o mefast isal gelek tabuyan bişkinin o gelek tabuji hat şikestin dibe saloneda ez hevidarım berdevam be ve ki şahs ve kek insan em Portukeki jibote diyari dedin yek Portukçe jibot kek selim diyari dedin spazı yavedikim gerek spaz o liser nave van her çar rehistinan spazıya gruba vatedikim uslaveme jibovan rezenme jibovan ez hevidarım hun biginin jibo xabatkarin gruba vateku em xabatevan bir şekli nişandıkın o diyarıya her çar dezgehan peşkeşi vedekin bina ve van her çar dezgehan ez dedim hunji jivara bidin gerek spaz Beli goşeri keli hu delal seminer u goşi persizikadı kadi ma haytağı Svet Stockholm'ra an program gani zindi kerd bila o paytağı Svet Stockholm'ra endamı grubu vatere biraz İhsan Esper o biraz Mehmet Selim Uzun lehçe kurdi Kırki yani Zazaki Sero o der hakkı habati grup vatey Sero çen malumat mühim da ama mazah bir kehveş ki endisiyene yol o seminer ma ert hizmet şima tormaya gösteri kert Stockholm, paytağı Svet Stockholm'a hatır başıma bunun yanılaşı. Bu geç olan o torevaneno Keymükena vayre derdu belaya Keymükena vayre derdu belaya Ezhetan veşmi tore kaleno Hem kaleno hem bermeno naleno Talem nehemetino esebkeri Fesad neverdani to serde beri Fesad neverdani to serde beri Hero temi kuname veri Hero temi kuname veri Ez hetar veş bine tore kaleno Hem kaleno hem bermeno vaneno
çiçeker doya mraneziya To çiçeker doya mraneziya Rende kaşirina sayareziya Rende kaşirina sayareziya Sevdam gırana bir nam teziya Ez hetan veş bine tore naleno Hem garmeno hem bermeno kaleno Derdimi bir keve zevaş merga Derdimi bir keve zevaş merga Eşke to gedaro sevdam derga Eşke to gedaro sevdam derga Xedir tore vareko tecre verga Xedir tore vareko tecre verga Ez hetan veş biri tore kaleno Hem kaleno hem berbeno naleno Hem kaleno hem